bidadari yang tawarkan cinta, 1000 cinta. Tawarkan bahagia, tu singkal mekisen hatin beli uling adi, tu singkal ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di tua adi ni metulis di ayalan beli. Terucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluarga sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkepan selaku alaki rabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli agang pas wecan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangka iragana dosiki. Janji suci akan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluarga sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkepan selaku alaki rabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan beli sing tua dimunyi adi dari kurenan beli agang pas wecan dan widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangka iragana dosiki. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang ken adi tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli agan pas wecan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangka iragana dosiki. Bidadari yang tawarkan cinta, 1000 cinta. Tawarkan bahagia, tu singkal mekisen hatin beli uling adi, tu singkal
Ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di tua adi ni metulis di ayalan beli.